Asikhulume ngendaba yokutransferwa kwesiboshwa from lenye i-prison to eBhungweni. Hello guys, sanibonani and welcome back to my channel. Kufika njani la sekuthiwa lo muntu uyatransferwa? Ngibani lo lo-aphruvako leyo transfer? Kuthiwa abantu laba-aphruvako nabadisayidako i-Department yaka-Correctional Service, and then ithi yona se-idisayidile kudingeke ukuthi kuye ko-approve-a nationally, like national level, ukuthi vele lo siyamthatha simisa le. Athini ma-reason yokuthi wena ugcine uthathwa uyiswa eBhungweni? I-reason yokuqala, maybe bayasuspect-a ukuthi wena uplena kubaleka, like u-organizer indaba yokubaleka, wena u-leader idlame phakathi ejele. Ngilesiboshwa sokuthi asilawuleki, ubhebhethisa i-violent, or wena uthreatena labantu laba labakugadzile ukuthi heyi ngizonikhomba ngizonikeca mina ngidlalelwa, yabo into etinjalo. Or kune-risk ye-security ukuthi wena la awukafaseki kahle, awukavaleleki kahle, bayakubona ukuthi wena la ungabaleka. So kahle kahle ngalamanye amagama, eBhongweni isebenziswa as indzawo la kudisiplinwa khona tiboshwa and la kuvalelwa khona labo labangasalawuleki. Utransferwa njani back from eBhongweni? Sibanjwa, uma sibanjiwe si-move back to eKhosimapuru or another prison, kusuka sekwehle i-risk yokuthi angabaleka, or lesigebengu sisuka sesi-comply-a nemithetho le phakathi, akasatshelwa or yabo, or kusuka kune-medical issue ukuthi akasekho right, or imithetho lekhona ukuthi akusahlangani nale ndzawo eBhongweni, cause vele eBhongweni sonke siyathi ukuthi kuhashi. And ngalamanye amagama eBhongweni nabakuyisa khona akuyi kohlala permanent, indzawo nje yokuthi uyohlala khona temporary, bacale bakukecagece kancane uve ukuthi kwenzakalani, akusiyo indzawo yokuthi ungahlala permanent. Ithini i-daily routine between these two places, between eBhongweni and Kgosimapuru prison? eBhongweni uyativukela ku-single cell yakho, ube muntu nje lothi uvukele wedwane, uhlale wedwane ilanga lonke, udle wedwane eselini kudla kwakho, and unesikhathi lesilimitiwe ukuthi ungamuva around less than an hour, isikhathi sakho leso unaso ukuthi ungamuva. If ukuthi uto-exercise wedwa futhi kundzawo lencane levaliwe, no group activities. Ayikho le ndaba yokuthi sito ejimini sojima nabozibani, nojima nayisuke laphi mayihlangana ngani ngoba vele nje akujinywa lapha. So nema-phone calls, ma-visits are very limited, kunokwenteka vele awekho. Lights, cameras, nokumonithwa loko ku-available 24/7 wena uyashuthwa, 24/7 wena ukukhamera, 24/7 wena uku-video. And another thing, leya ndzawo strict silence and control, laphana kuhlanywa laphana uthi usafikile bakuchazela ukuthi lalela la akubanga msindo, la kuhlezi nje kuthulile du. So i-routine yalapha kahle kahle ifocus-a ku-isolation, control and security, idila ngalokhu nje cha. Sikhuluma ngani? NgaseBhongweni. And then iKhosimapuru prison yona idila ngani? So i-routine yabo ihamba kanje, uyavuka ekuseni kube ne-head count, banibale like mabanjwa khona sibani, yabo into enjalo. And then mabanjwa ayaphuma ejele aye konda le kumele bakwende ngesikhathi lesikejuliwe ne. And then imili yabo bangasayidla eseleni or baye la kudlelwa khona, but kube ku-control-wa, kube kunemuntu lobagadzile. And then i-communication ikhona, interaction ikhona, mara iku-limited edition yokuthi ugadziwe, yabo into etinjalo. I-access to
tindhawini to gym-a, ku-exercise-a iya-control-wa mara ikuma-groups nje tinto letinjalo, singasho njalo sibabale njalo compared to ebhongweni. So ngalamanye amagama into nje lesingayisho in summary, i-focus ye-Kgosi Maputo Prison ilo standard prison life and rehabilitation. Yabo ukuthi umuntu uyamfaka lapha abe muntu lotophinza alungiseke tinsita tokuthi alungisiseke tikhona compared to ebhongweni. So ithini indzaba yokuvakasha ebhongweni nase-Kgosi Maputo Prison? Imithetho yakhona uma siqala ngasebhongweni i-very very very restricted. Awubana manje nje ufike laphana bathi ukuze uye kovusela umuntu wakho kumele u-approve ma-officials aka-correctional service, and then asaku-approve-ile kumele wena naye nibe ningafonelani like ukuthi ngathi sibani labaplena bo something. Nale communication yenu itokwenteka ngale glazini, ngizokhuluma nje endabeni divided class, and kutobe kunemuntu loni monitor like closely so uyanilalela, or kutobe kune-device lapha lilalelayo ukuthi ninenithini. So ngalamanye amagama isikhathi salapha ebhongweni uma uya kovusela umuntu wakho isikhathi sakhona sincane kakhulu. Lokuthi nawe maybe less than 30 minutes, an hour. Bangasasho nje ukuthi at any time cut isikhathi senu siphelile akabiyele phakathi, angasahamba loyo losovakashile. Ngobani labangavakasha bakuvakashele phakathi ebhongweni? Umndeni wakho losondelene naye kakhulu like spouse, parent, umntwana. Yabo ngilabo nje labangakuvakashela, hhayi mzala wakho uthi uyavuka yena ngifuna ukuvusela abhuti wamina. No, akwenzeki njalo le, angithi awukeke empini wena. Noma kude iloya yakho le tokuvusela. Angithi naye so more likely umndeni phela cause nilethi ningi uyathi-share-a wena naye. And nakhona kumele a-approve naye lo mmeli wakho ukuthi hayi bo siyamvumela ngaya ngombona. So angeda naye lo mfundisi wakho, le nyanga yakho, bani yabo, if a-approve-iwe, but if akana-approval, no dololo akahlali akadzingeki. So bayakufonela nje tinjalo yabo calls and communication, kwenta kanjani ngato? Hawa, ma-phone calls are very rare lapha, and if nangabe ukuthi khona i-phone call lotoyenda isuka imonithiwe like kuyalalelwa ukuthi uthini. Akuna casual communication lapha ukuthi wena uvale liphalishi labakuphakelela lona usuyavuka wena uthi ya ngicela kufona, hheyi ayikho leyo. And ma-letter strictly screened, like nawubhala i-letter yakho lapha what kusito screen leya letter leya kuthi for ini. Angithi wona usigebengu lesingoti, yonke into leyentako phela kumele iseshwe iyendisiswe kabusha. So i-purpose yale nto yonke le ukuthi security comes before the family contact. So akuhlangene kuthi wena ufuna kovusela bani mara as long ukuthi emthetho tingakacinanga esayidini lakho la ukhona khona khohlwa papa, akuna visit otoyinuka. Temthetho ticala phambili, then i-visitation ita after. Yeah. So eKgosi Maputo khona kwenzakalani? I-Cimex section, sikhuluma nge-Cimex section lapha kuthiwa ma-visitor avumelekile but aya-control-wa, bese usually akubi ne-contact, antashani ngizokhuluma lapha yabo le nale mara akukho strict njengasebhongweni. Bese before uya le e-Cimex section uyovusela eKgosi Maputo Prison, kumele wena uyobhukha bese bayaku-approve, and inamba yebantu emele bokuvusela lapha i-limited per month. Kumele ube nama-visitor langaka, yabo hhayi ukuthi njalo thina mzala makabuye eJozi akhani kwakho ngivusela athi mntwana sesi, no ayihambi kanjalo. So lana
yabo nje, after ufikile wena sivakashi lapha bayakuseshisisa ukuthi wena owakuphi, ubuyaphi, uyini nalo muntu cause la kuse-Cimex strictly labo laba close nalo muntu yibo ekumele bambone. So guys, that's the end of our today's video. Please like, comment and subscribe. Tonibona ku video elandelayo. Bye.